Damir Arnaut u nastavku, gost uživo u Bosanskom vjesniku, član naše stranke, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu. Vidjeli smo ovaj prilog, vidjeli smo što se događa na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Kako vi komentarišete ovu odluku 13 anesteziologa da daju otkaz u jednom danu? Pa treba prije svega se sjetiti da je bilo to pismo 17 ljudi upravo sa tog istog odjela koje je direktorica kliničkog centra opisala na razne načine kao internu komunikaciju, kao zavjer, kao političko podmetanje. Na kraju se ispostavi da ti ljudi očito nisu imali izbora jer svi koji imaju stalno radno mjesto vrlo dobro znaju šta znači dati otkaz u situaciju u kojoj im niko ne garantuje novi posao. Tako da su ti ljudi očito bili pritjerani uzazid, prijetnjama, zahtjevima da se ograde od pisama i tako dalje. I nažalost mi sve više i više vidimo takve situacije u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je matrica ponašanja. Prozovete direktora institucije za loš rad, za nepravilnosti u radu, oni to opišu kao atak na instituciju. Više puta smo svjedočili da je direktorica kliničkog centra Izetbegović opisivala legitimne primjedbe na njen rad kao atak na čitav klinički centar, na zdravstveni sistem i tako dalje. A onda imamo isto tako drugi dio te matrice, pritisak na zaposlenike da se ograde od tih legitimnih primjedbi. Istu stvar vidimo u slučaju Centralne banke. Ukažete na nepravilnosti u radu direktora Centralne banke, on to opiše kao atak na instituciju Centralne banke. Mislim da je problem neki sa sindikatom bio u toj instituciji, onda pozivaju se, znači šalju se pisma članovima sindikata od kojih se zahtijeva da se ograde od toga i imamo situaciju u državi kakvu imamo. I ovo su samo dva primjera od mnogih. Gordana Tadić ukaže se na njen nerad, atak na instituciju tužilaštva. Milan Tegeltija, sjećate se, pričali smo o tome, opirao se istražnoj komisiji, govorio da je uspostava ove istražne komisije kojom predsjedavam atak na VSTV. Na kraju otišao je Milan Tegeltija, ja se nadam da će otići Seka i Softić i svi ti koji u suštini privatizuju institucije države. Kako komentarišete to što vlada federacije danas uopće nije reagovala i rekli su da oni trebaju da imaju sve u pisanoj formi da bi uopšte sjeli i raspravljali o tome? Nije mali broj anesteziologa koji daju otkaz u jednom danu, budući znamo kolika je potražnja za tim kadrom u zemljama regiona i u evropskim zemljama. Nisu li oni danas trebali konkretno već na osnovu informacija koje imaju sjesti, razgovarati o tome i dogovoriti koji su njihovi koraci kao financijer kliničkog centra, što trebaju da poduzmu u narednom periodu? Pogotovo u situaciji u kojoj smo suočeni sa pandemijom korone. Dakle, svaki ljekarski poziv, svaka branša, da tako kažem, u ljekarskom pozivu je jednako bitna. Ali, ajmo biti realni, nije isto kad vam 13 zubara ili 13 radiologa da otkaz i 13 anesteziologa u pandemiji korone gdje su oni prijeko potrebni. Dakle, mi ne znamo može li se slučajno desiti neki treći val, može li iz Indije doći taj soj i tako dalje. Dakle, u ovoj situaciji u suštini vlada federacije bi trebala biti u stalnom zasjedanju generalno oko korone, a da ne govorim kad se desi ovakva stvar. Međutim, ja to samo mogu pripisati činjenici da HDZ i SDA vrlo dobro surađuju i pogotovo su jako dobri oko te podjele resora. Znači, to funkcioniše na principu koji, mislim, dovodi zemlju u situaciju u kojoj je došla. Bakire, ne diraj mi aluminij, ja ću ga otjerati u zemlju kad sve resurse iscrpim, to je ako ste Dragan Čović, a evo Bakire, ja tebi neću dirati klinički centar, pa nek ti odu anestezijolozi, nek haos gore nastane, nije bitno, bitno je samo da tvoja žena ostane direktorica. Kako tumačite to što premijera nije bilo na današnjoj pres konferenciji? Premijera federacije, mislite? A vidite, mislim, kažem opet, ne znam, sad ne mogu tome pridavati značaj bez nekih dodatnih informacija, ali činjenica je da gospodin Mandić, ministar zdravstva federacije i gospodin Novalić govore o ovom problemu na isti način, tretiraju ga na isti način u smislu da u suštini ili daju bezrezervnu podršku kliničkom centru, odnosno njenom upravljačkoj strukturi, ili povlače poteze koji ostavljaju aktuelnu direktoricu na njenoj funkciji. Ja podsjećam na činjenicu da je vlada kantona Sarajevo još davno tražila da svoje predstavnike postavi u nadzornu strukturu tog centra i Vjekoslav Mandić se oglušio na te pozive samo zato što dolaze od tadašnje četvorke, sadašnje trojke.
i time u suštini štiti gospođu Izetbegović. Šta će se sada desiti ako i prođe ova, vidjeli smo jučer na sjednici Skupštine kantona Sarajevo, usvojen zaključak da se u narednom periodu negdje razmotri koliko kanton može da smanji finansiranje kliničkog centra s obzirom da nemaju uvida i da su im ti izvještaji, kako su negdje rekli, parafraziram, smiješni kada ih čuju. Šta se može desiti? Šta znači to za građane kantona Sarajevo? A vidite, kad su u pitanju, prije svega treba pogledati znači, čitavu suštinu. Ne radi se tu ni o kakvoj prijetnji. Znači, radi se jednostavno o odgovornom raspolaganju novca građana kantona Sarajevo i usmjeravanje tog novca u zdravstvene tokove koje će biti od najveće pomoći kantona Sarajevo. Ukoliko stručne osobe, i ministar Vranić je jedan od tih ljudi, i postoje tu i timovi koji rade s njim. Ukoliko stručne osobe i na kraju u konačnici i vlada kantona Sarajevo ocijene da je novac građana kantona Sarajevo bolje utrošiti u opću bolnicu, bivšu vojnu bolnicu, nego u klinički centar, da će to biti bolje za zdravlje građana kantona Sarajevo, onda ne treba nikoga iznenaditi ukoliko se takva odluka donese. Ono što ja znam je da se sigurno ne radi o bilo kakvoj prijetnji ili ucjeni, već jednostavno o eventualno boljem usmjeravanju novca građana kako bi dobili što bolju zdravstvenu uslugu u ovom kantonu gdje na kraju krajeva oni plaćaju poreze. Bliže nam se izbori, nekako osjeti se taj dašak predizborne kampanje koja već čini mi se u toku, vidimo i ta preslagivanja na političkoj sceni, ukrupnjavanja stranaka, negdje i raspade sistema. Trojka iz Federacije i trojka iz RS-a su ta, ajmo reći, nisu koalicija, ali taj jedan državni pakt pravi jedan državni dogovor gdje pokušavate, gdje i naša stranka, da nađete tu zajedničku jednu riječ, sve s ciljem skidanja slasti ovih koji su trenutno na vlasti HDZ-a, SNSD-a i SDA. Jučer je bio prvi sastanak. O čemu je konkretno bilo govora na tom sastanku između predstavnika trojke iz oba entiteta? Pa vidite, u ovom trenutku još uvijek se može govoriti isključivo o razgovorima. Znači, ne možemo govoriti o bilo kakvom dogovoru, nikakav dogovor još nije postignut. U suštini ti razgovori su na nekoj samoj početnoj fazi. U samoj početnoj fazi, međutim, ono o čemu se razgovara su stvari oko kojih se ove stranke mogu usaglasiti i ukoliko postignu znači, neko razumijevanje po tom pitanju, onda to pretvoriti u postizborni, da tako kažem, jednu navalu zakona, znači u nekom postizbornom periodu nakon 2022. Koji će na konkretan način riješiti brojne probleme koji se mogu riješiti na državnom nivou. Prije svega to je, na kraju, pogledajte, vi imate tih 14 kriterija Europske komisije, od toga su 3 zakona i ova koalicija SDA, SNSD, HDZ nije u stanju ili ne želi da te stvari riješi i zbog toga mi još uvijek čekamo kandidatski status. Ja stalno insistiram da je neophodno stvari staviti u neku perspektivu. Znači, mi smo se aplicirali da budemo članica Europske unije u februaru 2016. Sad se nedavno napunilo 5 godina. Nijedna zemlja u regiji nije čekala ni blizu toliko. Hrvatska je čekala 1 godinu i 4 mjeseca na kandidatski status, Srbija 2 godine i 2 mjeseca, Crna Gora ravno 2 godine. Mi čekamo već 5 godina i 2-3 mjeseca. Zato što ova koalicija ne donosi zakone koje je Brisel rekao da trebamo donijeti da bi dobili kandidatski status. I kandidatski status nije samo neka teoretska kategorija. Vi kad dobijete kandidatski status, otvore se IPA fondovi, otvore se brojni drugi fondovi. Mi bili u daleko boljem poziciji kad je u pitanju nabavka vakcina da smo zemlja kandidat i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su razgovori na tom nivou oko stvari oko kojih se može postići razumijevanje, a koje će donijeti neki boljitak Bosni i Hercegovini. Zanimljivo je bilo da na tom sastanku nije bio lider SDP-a i danas smo vidjeli jednu pres konferenciju. Nermin Nikšić i Vojin Mijatović su saopćili javnosti da idu u formiranje 3. bloka u RS-u. Dakle, pozivaju sve stranke koje su spremne da im se pridruže, kako je Nermin Nikšić rekao, sada se država brani u RS-u. Dakle, pozivaju sve stranke koje su spremne da se bave konkretnim problemima građana koji imaju u tom entitetu, pa čak i SDA. Hoćete li vi to podržati?
A vidite, znači, prva stvar, ovo se desilo danas. Ja nemam dodatnih informacija osim ovoga što sam vidio u medijima. Ono što je također činjenica, mislim, na toj preskonferenciji su... Znači, to je samo da riješimo. Je li to dogovor izvan trojke ove, NIP, naša stranka, SDP? To je SDP samo inicijativno uradio. Ste li vi znali za to prije nego što su oni izašli danas na pres? Ja konkretno nisam, ne mogu vam sada reći da li je to dogovor mimo, ja konkretno zaista nisam znao, ne znači ništa to što vam ja kažem, možda je bilo nekih razgovora na nivou lidera stranaka, nisam siguran, jednostavno nedavno se desilo. Ono što je također indikativno je li da očita su i neka razmimoilaženja unutar SDP-a. Čuli smo da je gospodin Mijatović rekao neke ne toliko blage riječi, uputio prema gospodinu Bečiroviću. Zaista bi to ostavio njima, ne bi ulazio u to kad je to konkretno u pitanju. Međutim, što se tiče samog pristupa tog, ovo što sam ja sada rekao, znači kad je u pitanju ta opozicija u RS-u i opozicija u federaciji i eventualni zajednički dogovor oko nekih tema, ne radi se o predizbornoj koaliciji. Tako da, recimo, ukoliko se postigne dogovor oko ovih pitanja, to ne isključuje nastup, recimo, BH bloka, konkretno naše stranke i SDP-a u RS-u prema povratničkoj populaciji. To nije ono što smo, recimo, imali u kantonu Sarajevo, gdje smo mi imali... A da li biste bili u tom bloku ako se pridruži i SDA? Kad je RS u pitanju, ne bih isključivao bilo kakvu opciju ukoliko je ona u interesu povratničke populacije. Kažem vam opet, to je posebna priča. Ne možete porediti, znači, ove razgovore opozicije iz RS-a i federacije sa nastupom tadašnje četvorke u kantonu Sarajevo, gdje je bio jasan dogovor. Znači, ako naša stranka daje kandidata za načelnika u centru, ni NIP, ni SDP nemaju kandidata za načelnika u centru. To nije nešto u kom pravcu će ići ovi razgovori između opozicije u RS-u i opozicije u federaciji. Znači, ni ćemo imati zajedničke liste, ni ćemo imati zajedničke kandidate i tako dalje. Ovdje se isključivo, znači, razgovara o eventualnom postizbornom programu i provođenju mjera koje su u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. A ovo što bi bilo u RS-u, to bi zapravo bio blok neki koji bi imao u interesu, sad vidite kako bi se to manifestovalo, recimo zajedničkim listama, ne znam, ja zajedničkim kandidatom za potpredsjednika RS-a, znači to su stvari koje se mogu manifestovati na taj način. Znači, kažem opet, ja zaista nemam dovoljno informacija da vam sad išta pobliže mogu reći, osim činjenice da je RS, kad je u pitanju povratnička populacija, zaista posebna priča i da tu ne bih isključio, znači, ni jednu opciju a priori. Međutim, zavisi od mnogo faktora, svakako. Ono što se još desilo prethodnih dana, negdje nas jedan dio iznenadio, drugi nije. Izlazak Semira Efendića iz SDA, to nas nije iznenadilo, međutim, njegovo preuzimanje stranke za Bosnu i Hercegovinu jeste. Vi ste svojevremeno bili savjetnik gospodinu Harisu Silajdžiću dok je bio član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok je bio na čelu te stranke. Mislite li vi da je ovo Efendićevo preuzimanje stranke za BiH i svojevrsni povratak gospodina Silajdžića na političku scenu? A ne znam, vidite, ja sam to rekao u nekoliko intervjua. Gospodin Silajdžić, kad je izabran za člana predsjedništva, on je uspostavio kabinet i tu je doveo, ja mislim, 5 ili 6 savjetnike i apsolutno svi do jednog smo bili obrazovani vani. Niko od nas nije bio član niti jedne političke stranke, doveo nas je sve iz Amerike, iz Engleske, iz drugih zemalja i oformio svoj kabinet na tim profesionalnim principima. I uspostavio jedan vrlo striktan standard da niko od nas nije mogao imati nikakvog doticaja sa strankom za BiH, uključujući, znači, ni potencijalno članstvo. Niti je iko iz stranke mogao imati ikakvog utjecaja na taj njegov kabinet. On je zaista to tako vodio i jedan od rezultata toga je da je taj kabinet zaista završio neke jako dobre stvari, uključujući oslobađanje EU Paganića i tako dalje. Tako da, s te strane, ja mislim da ja nisam najbolja osoba sad da kažem, da govorim bilo šta o eventualnim planovima, političkim planovima gospodina Silajdžića. Ali poznajete ga, mislite li da bi mogao? Poznajem ga sa ove strane, znači kao vrsnog diplomatu, kao jednog zaista čovjeka koji u određenom trenutku za Bosnu i Hercegovinu igrao ogromnu ulogu na svjetskoj sceni, kao nekoga ko poznaje, znači, još uvijek igrača na svjetskoj sceni, na kraju krajeva gospodina Bajdena, ali u smislu njegove politike, kad je unutrašnja politika u pitanju, zaista ne znam puno i ne bi mogao
vam bilo šta elokventno reći, ali Da li bi bilo dobro da bude kandidat za predsjedništvo? Pa ne znam, da vam pravo kažem, ne znam. Mislim, ja iskreno mislim da on nema te ambicije. Ja ih nisam vidio nakon što je izgubio izbore 2010. Ja kod njega nisam vidio nikad te ambicije, tako da je to u suštini hipotetičko pitanje na koje ja nemam odgovor. Jeste li u trojici na tim sastancima negdje već počeli govoriti o tim nekim imenima koje biste vi eventualno kandidovali za predsjedništvo Bosne i Hercegovine? Nismo. Nismo, zaista nismo. Da li biste podržali Dijanu Konakovića? Pošto vidjeli smo da je on jedini rekao ok, ako treba, prihvatit će. Da li biste ga podržali? A pazite, način na koji ova trojka funkcioniše je da bi podržali, znači ako se trojka oko nečega dogovori, onda će podrška biti bezrezervna. I tako vam je bilo kad su bili općinski izbori u kantonu Sarajevo. Znači, imena su u suštini došla zadnja na red. Prvo se pričalo o principima. Znači, prvo da se vidi da li, tad je četvorka bila, da se vidi da li četvorka može se ujediniti oko određenog programa na lokalnom nivou, šta su prioriteti ukoliko pobjedimo na izborima i tako dalje. Onda se počelo razgovarati o tome ko bi mogao imati najveći uspjeh u datoj općini. I nije čudno da je naša stranka nastupila u centru i tako dalje. Tek nakon toga su došla imena. I ni u jednom trenutku znači nije bilo sporno da kad smo postigli dogovor o programu, onda smo krenuli u tu neke razgovore o općinama. Kad smo postigli dogovor o općinama, nije bilo sporno da će tako ostati i onda kad smo postigli dogovor o imenima, nije bilo sporno da će postojati bezrezervna podrška svake stranke prema svakom kandidatu. Na kraju krajeva, mislim da je Dino Konaković bio jedan od najvećih zagovornika kandidata naše stranke za načelnika općine Centar. Tako da u to ne treba imati sumnje, ali kažem opet, mislim, godinu i po skoro smo daleko od lista i tih podnošenja kandidatskih obrazaca i tako dalje, da bi sad špekulisao o bilo kojem imenu. Ali mogu sigurno reći da ukoliko trojka opet postigne isti dogovor, u što nemam razloga da sumnjam jer je saradnja sve bolja i bolja, implementacija ovog programa koji imamo za vladu kantona i za ove općine u kantonu je sve bolja i bolja, sve konkretnija. Pokazali smo to na izboru za gradonačelnicu i zamjenike gradonačelnika Sarajeva, tako da nemam nikakve sumnje da će trojka nastaviti na tom putu i da kad se dogovorimo oko svih kandidata da će onda biti bezrezervna podrška sve tri stranke prema tim kandidatima oko kojih se dogovorimo. Hoće li se trojka proširiti? Hoće li biti četvorka, petorka, šestorka u narednom periodu? Pa sad opet kažem, i ja sam jedan od onih koji nikad nisu volili da se ta koalicija bazira na brojevima. Znači, vi sjećate kad je bila šestorka, ja sam bio jedan od najvećih zagovornika te ideje. Znači, da se konačno 25-30 godina nakon Daytona politika vodi na osnovu konkretnog programa, u tom slučaju 300 mjera. Korona je to malo smanjila, prioriteti su malo se usmjerili prema borbi protiv te pandemije, ali u svakom slučaju oko seta konkretnih mjera. To nikad ni na jednom drugom nivou nismo vidjeli nigdje u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo na kantonu Sarajevo, vidjeli smo onda na ovim općinskim izborima, vidjeli smo na izboru čelništva grada Sarajeva i vidjet ćemo to sigurno na izborima 2022. Dakle, nije bitan broj, bitan je koncept i ukoliko bude političkih subjekata koji se slažu sa tim konceptom, ja zaista neću da isključim bilo šta. Ali da ima nekoga ako pretenduje, trenutno ne vidim da ima. Da li bi se SBB mogao ponovo složiti s vama? Ne znam, zaista ne mogu vam ja odgovoriti na to pitanje. Treba njih pitati. A znate i njih, bili ste član tamo. Pa tamo jesam bio član. Je li to toliko teško izanalizirati, procijeniti njihov politički potez? Oko čega konkretno? Pa da se prikloni sada ovoj trojici, da bude na vašoj strani. Ne znam zaista. Mislim, to trenutno ne vidim da postoje neki razgovor, ali ne znam, ne mogu, kažem opet, ja a priori ne bi isključivao bilo kakvu mogućnost, kažem opet, ne volim govoriti o tim brojkama, trojka, četvorka, petorka, ali znači proširenje neko nije samo od sebe sporno ukoliko imamo situaciju u kojoj je neko zaista opredijeljen za rad na takvim nekim programima. Hajmo sada ovim temama, prije nego što krenemo riječ, samo koliko imamo mi još vremena za razgovor.
Dobro, imamo još nekih 10 minuta dakle, za razgovor. Vidjeli smo prethodnih dana, sedmica, non-paperi, mirno razdruživanje, rat, stalno su neke tenzije u javnosti, plaše se građani kao da nismo dovoljno već isprepadani s obzirom na pandemiju. Kako vi na sve to gledate? Da li je to zaista moguće da se desi na ovim područjima ili su to opet tenzije, onako strah, izazivanje straha kod građana da ne mislimo o pravim problemima, o nekim konkretnim problemima koji bi nas se trebali ticati? Ma vidite, ta opasnost uvijek postoji, znači nema nikakve dileme da postoje još uvijek pretenzije i unutar vlade same Republike Srbije, znači vi imamo glasove poput Vulina, Dačića, koji to manje više otvoreno zagovaraju, tako da ta opasnost nikada nije nestala, međutim isto tako je činjenica da na svaku takvu opasku Vulina i Dačića, da ne kažem psinu, reaguju najmoćnije sile svijeta, uključujući Sjedinjene Američke Države, koje po NT put ponove da stoje potpuno iza suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i koje podsjete sve one koji imaju neke sulude ambicije u entitetu Republika Srpska, da taj entitet ne može postojati izvan okvira Bosne i Hercegovine. Znači, Bosna i Hercegovina prema Dejtonskom sporazumu nastavlja, citiram, nastavlja svoj status kao država prema međunarodnom pravu sa unutrašnjom strukturom modifikovanom prema ovom ustavu. Znači, Bosna i Hercegovina ima kontinuitet, entiteti su napravljeni u Dejtonu i ukoliko dođe do bilo kakvih pokušaja raspakivanja tog sporazuma, nestaju i sami entiteti, ali Bosna i Hercegovina opet nastavlja svoj pravni kontinuitet. Prema tome, ne treba to zanemariti, ali isto tako treba potencirati i činjenicu da imamo bezrezervnu podršku najvećih sila svijeta i isto tako ono što ja posebno zagovaram je da ne treba pretjeranu pažnju posvećivati tim pričama na uštrb priča svakodnevnih problema. Znači, treba pričati o onom paperu, treba pričati o tim pokušajima, treba pričati o tome da imamo ovu podršku članica NATO saveza, ali isto tako ne treba onda potpuno u zapećak staviti priču o tome da nam je otišlo 13 anestezijologa sa kliničkog centra, o tome da Centralna banka Bosne i Hercegovine bilježi pad dobiti, a rast broja zaposlenih i o brojnim drugim problemima, uključujući probleme u pravosuđu. Evo samo da se vratim na ovo pitanje oko toga šta bi eventualni program mogao biti ove trenutne opozicije iz RS-a i trenutne opozicije iz Federacije na državnom nivou. Pogledajte ovu istražnu komisiju kojom ja rukovodim. Mi smo održali, ćemo 29. sjednicu idući utorak, saslušat ćemo gospodina Halila Lagumdžiju, predsjednika VSTV-a. Znači, čitavo čelništvo pravosuđa je došlo pred tu komisiju, pored onih opstrukcija koje smo imali na početku, ali uz ogromnu podršku Sjedinjenih država, OSCE, Europske komisije. I u toj komisiji od nas 8, 6 čak nas je što iz predstavnika ove trojke, što predstavnika opozicije u RS-u, dakle PDP-a i SDS-a. Ta komisija funkcioniše besprijekorno. Znači, saslušali smo desetine svjedoka, čuli smo šta su problemi u pravosuđu, bez bilo kakve lažne skromnosti treba podsjetiti da je pad Milana Tegeltija u mnogome prouzročen djelovanjem ove komisije, jer njegove prijetnje su se pokazala, znači on je prijetio da komisija neće djelovati, da komisija je neustavna i tako dalje, sve se to pokazalo isprazno, ljudi se u pravosuđu počelo ohrabrivati, dolazi pred nas. Dakle, takav način rada je nešto što možemo imati na državnom nivou, znači da održavamo stalne sjednice, mi smo maltene, pazite, za 50 sedmica, koliko je prošlo od našeg konstituisanja, mi smo imali 29 sjednica, znači mi smo maltene u stalnom zasjedanju. Tako bi izgledao rad parlamenta i rad vijeća ministara nakon 22. Pošto nam je ostalo još puno vremena, još ćemo par samo tema, imamo još 5 minuta do kraja. Danas se pojavila informacija da je vlada Njemačke protiv legitimnog političkog predstavljanja u Bosni i Hercegovini. Znači li ovo konačni poraz Dragana Čovića kada su u pitanju izmjene izbornog zakona ili će oni bez obzira na te sugestije s međunarodnih strana ipak napraviti svoj unutrašnji dogovor koji njima odgovara, jer vidjeli smo izbacili su već Centralnu izbornu komisiju iz tih pregovora koji se tiču izmjena izbornog zakona, iako je to iz međunarodne zajednice rečeno da se ne smije raditi.
Da, vidjet ćemo da li će SDA pristati na te neke uslove gospodina Čovića. Na kraju krajeva SDA je prvo prihvatila da tu interesornu radnu grupu čine samo predstavnici SNSD-a, SDA i HDZ-a. Onda je na prijedlog SDA to prošireno na opoziciju. Međutim, predstavnici ove tri stranke i dalje imaju 9 predstavnika u toj interesornoj radnoj grupi, a opozicija samo 5. Dakle, oni i dalje imaju nadmoć. Upravo zato što nisu pustili CIK da uđe i SDA nije ni htjela predložiti da uđu predstavnici CIK-a u tu interesornu radnu grupu, tako da vidjet ćemo. Ono što je jako dobro je što je proces institucionaliziran sada, znači imamo parlamentarnu grupu koja će se baviti ovim pitanjima, međutim ja ne mogu isključiti činjenicu da gospodin Izetbegović i gospodin Čović pričaju iza scena o ovim stvarima. I između ostalog, vidite, gospodin Čović koči apsolutno sve u ovoj državi, to je on sam rekao, onaj Magazinovićev prijedlog oko kojih su se svi složili, čak HDZ glasao u predsjedničkom domu, oni obore u Domu naroda, da se ukinu duple funkcije, ne možete istovremeno biti ministar i parlamentarac, što je jako odgovaralo HDZ-u, jer da je to prošlo, on bi mogli pomaći dosta svojih ljudi, osigurati im pozicije, jer se zamrzava pozicija i uhljeb dodatne. Dragan Čović to zaustavi i kaže ne može ništa proći dok ne dobijem legitimno predstavljanje. A jednu stvar koju Dragan Čović ne zaustavlja se bija Izetbegović. Dakle, očito neki dogovor, neka relacija između gospodina Izetbegovića i gospodina Čovića još uvijek postoji. I mislite da je vezana za klinički centar? Ja bez nikakve sumnje nemam da gospodin Čović preko Vjekoslava Mandića ucijenjuje gospodina Izetbegovića. Nema apsolutno nikakve sumnje. I da bi na osnovu toga mogao dobiti promjene izbornog zakona onako i kako je očekuje? Ne mogu sada to tvrditi, ali siguran sam da gospodin Čović to koristi kao neku vrstu pritiska. Na kraju krajeva imali ste prilog prije što sam ja ušao u studiju Vjekoslava Mandića, pa izgleda kao da govori čovjek iz SDA koliko brani direktoricu kliničkog centra. Za kraj, upratili ste to, ja vjerujem, u centralnom dnevniku. Otvorili smo ponovo tu temu revizije presude u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije. Vi ste negdje bili ti koji ste u početku, kada se počela spominjati ta revizija presude, govorili da to neće proći. Jeste li to govorili kao pravnik, s obzirom na to da ste se školovali u Americi i tamo ste par godina i radili svoj posao? Govorili ste tog stručnog aspekta ili ste ipak znali ovo što je javnost tek sada saznala da je Izetbegović poslao Softića i Zvizdića u Srbiju kod Aleksandra Vučića da mu kažu da ipak od toga neće biti ništa? Nisam to znao zato što sam ja o tome govorio, bio je, može se to sigurno još uvijek na nas u internetsko doba naći, bio je januar 2017. kad sam ja gostovao na TV1 kod Sanjina Bečeragića. I on mi je postavio pitanje, tad je već bila priča, rok je bio 27. februar. Znači, to je tad bilo jako aktuelno, priča je bila, ne znam, vijećnica se još uvijek nije desila, ja mislim, nisam siguran da je bilo oko vijećnice, gdje sam ja rekao da to ne samo da neće proći, već da će pas na prvoj stepenici da neće proći registrara. I to je isključivo zasnovano na iskustvu. Ja sam skoro 6 godina bio advokat u Washingtonu. Jer vidite, Međunarodni sud pravde rješava sporove i izuzetno su striktna i eksplicitna pravila. I kad bi kad bi tih 15 sudija i 2 ad hoc sudija koje se odrede za svaki predmet, znači njih 17, kad bi se oni sazivali svaki put, kad neko odluči da podnese podnesak, sud bi bio zatrpan predmetima. Vi doslovno imate domorodačke aboriđinske grupe koji radi PR-a nekad podnesu kao tužbu, ne znam, nija protiv neke zemlje koja im krši prava Međunarodnom sudu pravde i naravno da to nikad o tome ne čujete jer nikad ne dođe pred sudije zato što registrar odmah ustanovi znači da to nema legitimitet, da ne može se voditi uopšte spor pred Međunarodnim sudom pravde. Ovdje smo, znači, pored te činjenice da agenta nismo imali validno postavljenog za potrebe ovog novog predmeta. Imali smo također pismo registrara koji obavještava. Sakib Softić je pisao, evo ga još jedan Softić, Senat Sakib Softić. Sakib Softić je pisao registraru da pita ima li on legitimitet da podnese. Dobio odgovor registrara da nema. I šta su onda... Ja čak nisam znao da to pismo postoje, ali bez tog pisma ja sam znao da će to stati na registraru. Vidite, šta je tad bio plan? Znači, ja nemam nikakve sumnje tu. Rok je bio februar 2017.
Izetbegović i ovi njegovi su mislili, s obzirom da ti procesi pred tim Međunarodnim sudom pravde kad krenu, traju 15-20 godina. Sjetite se, Bosna i Hercegovina je tužila Srbiju 1993. a 2007. je završeno, 14 godina kasnije. Razlog tome je što kad nešto podnesete, ako sud prihvati da to razmatra, da 6 mjeseci drugoj strani da odgovori na to. Onda vama da, ne znam, 3 mjeseca da vi odgovorite na njihov odgovor. Onda u određenim situacijama druga strana može dostaviti dodatni odgovor. Oni su doslovno mislili da to mogu vući do oktobra 2018. godine i koristiti to što su predali na izborima. Da je mene ikad iko pitao išta o tome, ja bi im rekao da neće proći registrara. Ne da vas nisu pitali, već su vas i napadali. Jesu. Čiji je onda ovo poraz? A napadali smo i kad sam branio Ganića i napadali smo kad sam ukidao bijeli hljeb, na kraju ja pobjedio, oni izgubili šta. Hvala vam puno, gospodine Rama. Hvala vam.